Tureba twakutangira makuru gaitu agomwa bazyogu Agarikwotsya har Gntv kandi urubuga kushomera ndi Claire TUMWIINE nashitamamu ahabwa Evas akankwasa katubanze nebikuru ebyagijamtwe. Agarikwotsya rizoba abatula ba Rwenzori baraburwa ko kuza kwatwa bagumza no muzego kwiba waya z'amashanyarazi hamwe na oil ya transformer. And so there was some frustration of contracts. However, the Ministry of Energy is also again going through the procurement processes and appointing new contractors who are going to come and complete these lines. Polisi ya Uganda yargaye asima Abanya-Uganda abwo ko bucurezi hamwe no kuma businje obwenchi kwishatu zamani zibe zitayisiwe mu ihanga rya Uganda. The evaluation and coordination efforts were very effective, and the joint leadership has come out to thank the full team, which has always included the UPDF, SFC, police, prisons, the joint intelligence components. Twagakuretera mbwishire polisi ya Uganda yargaye yasima abanya-Uganda abo kurinda obusinje omugwire obw'abagenyi babire batutayayiro mu ihangeri kandi na mnongo kuchiro mu nchiko nkeza IGAD NAM hamwe na G77 plus China. Polisi yargayo yashaba abanya-Uganda okugumizamu batwaza batyo omukurinda obusinje kativirevi. Polisi ya Uganda kurabira umugambirizi wayo Wesinsa Fred Enanga yargaye jangu esabite hwire eyihanga rya Uganda yamazire zitayisaba jenyi batarabana bumwe ku rwombe tongore by'mukago eburumu non aligned movement ningashijete NAM hamwe na G77 ogisereho China gisono mukago gwa IGAD ngwe bire ryo businje bwanyuma y'abagenyi kwijo mu Uganda kagarikayo je Wahati Enanga nagira ngutabanya Uganda bakaguma bacurire n'ihanga ryaguma mu bucurera. We start by informing the general public that the country remains peaceful and calm within and across our borderlines. We want to simply start by sharing a vote of thanks from the joint leadership of the joint security agencies following the successful policing of the double summits and also the Liberation Day celebrations, which were generally peaceful and calm. They have also come out to applaud all security personnel who promoted safety and boosted security during the NAM/G77 plus China summits, as well as the successful policing of the Liberation Day celebrations. Reports from all our jurisdictions indicate that the international summits were generally peaceful without any untoward incidents. A total of 1,918 delegates were hosted. Jira Enanga nasima abanya-Uganda aho umurimo mu njogo bakozero mu kurinda obusinje hamwe no kwakira abagenyi kandi ko kurugayo kacamyango abagenyi bari kurenga mu 10 babasekwana bagarukomanga gabo. And as we talk, 1,909 have departed to their respective countries of origin. Only 9 are remaining. We expect the last delegate to depart around probably the 30th of this month.
Now, our focus is on the Tarehe Sita celebrations that are scheduled to take place on the 6th of February 2024. So the interagency planning, our preparations, evaluation and coordination efforts were very effective, and the joint leadership has come out to thank the full team, which has always included the UPDF, SFC, police, prisons, the joint intelligence components, all our teams from general duties, FFU, CID, fire, police health services, traffic, forensics, canine, the integrated highway, public relations, and CPC. And we also want to thank the local leadership who were very supportive, as well as the respective communities for their level of vigilance. So, like I said, we are now focusing our policing and contingency plans on the Tarehe Sita celebrations, which were launched on the 27th with various community projects in Busoga region. Agwa Gntv Agarikwotsya Atkunda Matthias. Webere mnonga Atkunda Matthias. Amahega Uganda People's Defence Forces obwahati bariyon batebekanisiza ekiro kya Tarehe Sita omuri Jinja kandi hindugambira bulungi bwansi eriyo negendo mmisho. Ekiro eki nikija kujagurizibwa omuri Busoga. Katubire Meya waffe bane musuku mukubire mu alipanga kwenye sebo meya tusimye nnyo kulaba ate n'okukola naffe emirimu gy'omutereza akatale nkomulingo gumwe ng'okubaasa kandi honna kutukuza etawuni ehi baromba kukorera emikoro eya Tarehe Sita ya Jinja obwahatiya amahega ihanga erya Uganda agarikumanka ga Uganda People's Defence Forces gariho ngagenda omu maisho n'okwetoroora orurembo rwona orwa Jinja barikuboneza kandi nangwa bakuyonja emyanya erikwetagisibwa kuyonjibwa okugira ngu obwire bwaza kuhika obundi etawuni ekaba eboniire kandi hona n'aba abantu baganyura omu mahega ihanga erya Uganda. Izwa lya nyuma bazyo bakire nibatuboneza tawuni ya Jinja yona kandi hona emyanya ebene hikomwe kashangiro kubi babembeyerra baboneza kamahe kandi kubahereze batungaho orukiiko orubasa kushomesa abantu no kubahabura emiringo mirungi ebakubembara beramu okubasa kujuba aha nyanja kugira ngo bundi ebyenyanja ebyo bikabasa kubatungisa kandi nabo batunga kasente bebisaho nangwa babisaho n'amaka gabo. Abasirikare b'Akirukwataho n'abarije no kwegesa abantu aba no kubagira ngo barinde ebijuba mbi aha nyanja kandi bagibingire cyarumwe kandi kubaratandika kujuba enjube nungi nibija kutunga mwejo jona ekibarikwenda okurgo mizi kubanga ekisokera ddala oluguudo luno mukulu meya ndowooza nawe oluyisemu olulabye okuva ku Dandruff okutuukira ddala ndowooza gye lulaga lwetaaga okujjanjabwa tusobole okutambuza obulungi ebyamaguzi byaffe. Tulinawo n'ensonga endala nga ffe abavubi ezijja zitunyigibwa okulaba nga tuteeka enkola mu mbeera eyeetaagisa. Twajja ne tukola ensobi emabega, amaato twakozesanga obutamanya nga tegawera, bakadde baffe bwe baatuuka gaatuzza emabega kubanga baagaasa naye tetwasobola kuyambibwako gavumenti nga bweyamba abalala. Eyo nayo nsonga y'amaanyi. Tulina obutimba bwe twatugamba okukozesa era tubumanyi naye bwa bbeeyi nnene. Gavumenti tusaba naye tukenderezeeko omusolo tusobole okutuukagana n'embeera esaanidde okuvubwa ekyetaagisa. Tulina bingi ebitwetaagisa okuyambibwako ng'abavubi abakozesa ennyanja. Tutambulira ku mazzi okwo kuba twetaagisa life jacket neziri mu bbeeyi ya waggulu nnyo. Tusaba gavumenti etukwatireko esobole okulaba ng'esa ku bbeeyi oba oli awo n'okutuwa nti abannaffe ab'Ejjinja ab'Egindi tubawaddeyo nga 2-3 bwe tutyo nga yo bw'eneebeera byeyo naye nga ensonga zo zitulumira ddala n'endala bannange bajja kusobola zibatuusaako kubanga nnyinza obbamalirawo ate ensonga. Mwebale nnyo mwebale ddala mbaagaliza meeting okutambula bulungi. Kirala mwami wayise ono
oba olina okumujja ku kintu kyakola bw'omunnyonnyola n'akivaako nga yeeyagalidde well and good bw'omunnyonnyola n'atakkiriza okimujjako by what by force tuko pamoja that is what enforcement kakati mweyo process kwaisi otajja kunjagala okay naye intention number 1 eyokuleeta amagye ku mazzi yali yakubayamba okulaba nga ebyennyanja ku mazzi bikola ki bikula afande sa this sector gyosanga omuntu ng'alina pieces za Nile patch emitwe gy'empuuta ng'alina emitwe 10 muki mu beseni nga bw'omubuuza sente zagenda okujjamu mweje emitwe 1000 pieces nga teziweza 100,000 naye ng'emitwe gy'empuuta eyo gy'olaba okuva olunaku empuuta eyo lwevudde mu G n'ogiweereza omwezi gumu eba esobola okuzitowa wakati wa kireemu ne kireemu naki n'ekitundu right now small gye bayita small kireemu ey'empuuta eri ku mutwalo gumu mumeka mu 8 mu factory mutwalo gumu mbeka 1 piece 1 kilogram of Nile patch but here you find someone with 1,000 pieces of Nile patch nga tagenda kuzijja mu mutwalo emeka mitwalo 5 bannanga abantu b'emasese abantu za asimaka jess awa GNTV Agarikwotsya webere mnonga kajese kandi oluminisita w'enshonga z'aheeru y'ihanga baitu owuturikweta ow'ekicucu narishi shadow minister honorable Muwada Nkunyingi yashaba gavumenti kwimukira mu nshonga z'abanyayuganda abariyo nibabonaabonera omunsi z'aheeru abakwatirweyo ningashi okukwatirwayo. Honorable Nkunyingi yashaba gavumenti okubasa kufayaho abantu aba arikurugayo kugira ngu gavumenti tebatireho umutima nuko kukwatirwayo kandi bakabonabona katubirebe. Orshado Minister omundu omwihanga lya Uganda abw'enshonga z'aheeru y'ihanga ningashi Foreign Affairs ow'ekitiinisa Muwada Nkunyingi ono eryanyakazi oba yarugayo n'okwereka obutashemererwa bweye kandi arikugira ngu gavumenti tefiireyo ari aba abanyayuganda barye bakakwatirwa omunsi z'aheeru na munonga omwihanga lya Myanmar arikugira ngu abo bakakwatwa ebigombe by'abahekera entenda karungi kandi enyanga bitaaha obwe bariho mbashaba sente abantu abo kugira ngu obundi bakaba barikora nagira ngo bwahati ayina obuhame kandi ayine buli kimwe kikwetagisa kandi nikigambwa ngu abanyayuganda bakuhika 250 nibo batwire bakwasirwe omwihanga lya Myanmar. Okwogera ku nsonga z'abannayuganda ez'amangu eddala abakwatibwa mu ggwanga lya Myanmar eryayitibwa nga Bama abasinga bawambibwa era bali mu mikono gy'abayeekera mu ggwanga lya Bama kati eryayitibwa Myanmar. Ekyokubiri n'okwogera ku nsonga y'abannayuganda abangi ababonaabonera ebweru okusingira ddala kati abakwatibwa n'abamu abafudde mu ggwanga lya Misiri liyite Egypt. Basebo ne bajjawo nfunye nina amawulire ageesigika ate nenfuna ne messages ez'enjawulo ebiranga by'abamu ku abo ba victims oba abali e Myanmar ne bategeeza nti bannayuganda abawerera ddala 405 bawambibwa abayeekera mu ggwanga lya Myanmar era kati emyezi mingi egiyiseewo era bali mu mikono gy'abayeekera abamu batandise batwala ku front line okulwana abalala bakozesa mu bikolwa ebirala oba oliawo ebyobumenyi bw'amateeka kakati wakati w'ebyo byonna tetunawulira ddoboozi lyonna liva mu gavumenti wadde oba mu ministry ya foreign affairs okwadresinga ensonga y'abannayuganda abo abawambiddwa ebweru w'eggwanga. Njagala okitegeeza Uganda ne bannayuganda bonna nti bannayuganda abawerera ddala 405
bali mbuwambe mikono gy'abayekera mu ggwanga erya Myanmar eryayitibwanga Burma. Of course obadde obusambatuko abamu bagamba baali bagenzeyo nga balambuzi, abalala baali bagenze kunoonya mirimu, abalala baali bagenze kusoma, n'ekisinga okuba ekikulu nti bannayuganda abakulukiriza 45 bali mbuwambe bali mikono gy'abayekera e Myanmar. Twagala mbunambiro gavumenti ya Uganda ne Ministry of Foreign Affairs eveeyo okukola kyonna ekisoboka okutaasa n'okununula bannayuganda bana bali mbuwambe mu ggwanga lya Myanmar. Otherwise bali mu kaseera kazibu, era tukivumirira okuba nti paka olwaleero tewabaddeewo wadde bwabuze eri bannayuganda okubategeeza nti ebitundu bwebiti ne bwebiti birimu obusambatuko temugendayo. Twesanze bannayuganda bangi bafuuze ba victim olw'ensonga eno. Kyakubiri nti bannayuganda abali mu ggwanga lya Egypt oba Cairo bangi bakwate bali mu 10 bali mu makomera, abamu bafudde abamu bafudde, ate abalala balwana kukomawo waka ne bantegeeza nga Minister of Foreign Affairs nti babataddeku kati okukwakuliza nti oba oyagala okudda osasula emitwalo gya $5 kati obwo bumbi buli bumeka. Teri Kadaama ali bweru akomawo na bbaasa ya mitwalo $5 eza $1 kusukka bwezityo tebazisobola. Twagala okulaba nti gavumenti ya Uganda ne Ministry of Foreign Affairs zivayo ku nnambiro okutaasa bannayuganda abakwatibwa mu Egypt, abamu baagala kukomawo bateekeddwako esente ze batasobola kusasula. Kyannaku ne tudimandi nga kikolebweko mu nnambiro, ate n'abalala bakyali mu makomera. Kyekimu era n'amawanga ga Middle East mangi bannayuganda gye bakyali mu buwambe, gye bakyasibiddwa, tewaliwo nkola evaayo kuyabalo bannayuganda. Amukuganira n'abanyamakuru eri Nyakazova aho ofisi yeye yaragaino kugira ngo abanyayuganda bingi abakwasirwe nabo bona bagira mu ihanga lya Myanmar akobasa kukola emirimo y'obutosha, abandi kurambura n'abandi kushoma ngo bitu nekitangazo kurangwa aba bakahenderera omunkomyo omahanga gadari gamwe na gamwe. Yaragaino kuterera government muranga ariko kugira ngo ibase kutaho mu nshongezi kandi hona ejo n'abanyayuganda abo kubana bashabwa kasente okugira ngo ubundi bakari kurure cya kugira ngo cyo kureberaho hariho umunyayuganda wakwatira umuyanga ya Egypt kandi hona bakamushaba emitwaro 50 kwabasa kugishashura bite kambura cya kugira ngo government ine kurigayo ekabashashura izo sente kandi hona batyo bakagaruka kandi bakareka kujundira mu bihome umuyanga ya Saudi Arabia eri Dubai kandi nangwa nagandi mahanga. Alizibwa obukulu bwa gavumenti kubanga tulina embassies mawanga gano gonna, tulina ba ambassador ne budget eziyisibwa zigenda mu Ministry of Foreign Affairs ne mu embassies ezo. Obuvunanyizibwa bwabwe bwe tulina okusooka era bwobulazibwa obukulu oba okubalagira okukola ki okola. Abantu kye babakoze nga bannakyewa n'abakole bwatasisa kyanjawulo, naye tulina obuvunanyizibwa obukulu bwakutera gavumenti ku nninga, bwakubanja gavumenti kuba ne budget ziyisibwa ne baweebwa ssente okukola emirimu gya Foreign Affairs tebagikoze. Tewaliwo wadde kuwabula kale n'akati n'akasookerwako nti obaga abannayuganda bano temugendawo. Mulaba ab'e Sudaani twatuka kubanga tukuba mulanga era twamala kujja kudimandinga okubataasa abali bakwatibwa olutalo nga tewaliwo wadde message egamba nti bannayuganda bawambiddwa bataasibwe. So tumala fogwaffe gwakuteeka gavumenti ku nninga, gwakubanja gavumenti ku nninga okukolawo ekisoboka okubanga bannayuganda bakola ki bataasibwa. Yayongera no kweta abo bona abatiroho kujwekera ningashiba ambassador kujwekera ihanga lya Uganda mu nsezo okugira ngo nabo barge bakora umurimo gwabo kandi bareke kushitamira kabusha abanyayuganda bakafero mbehome. Mwanyiza era tuzize enchiko z'amawanga agebweru enchiko nyingi nga mwazi bya hoteli ennungi naye ne watabawo kintu kya Uganda kyogerwako kubanga ekya Uganda twatusubira kwogera ku plight ku bulungi bwa bannayuganda ne bannayuganda bali eri Misiri bakaba bali eri mu Middle East bakaba kati abali Myanmar basibe Saudi ewe kyogerwako mu forum zolaze batuzza mu ggwanga lya Uganda wano. So nga abawala bo bazenga ensonga zaabwe bazoogerako nti petuli kweno Uganda wadde neofunye kyaso okwogera n'abakiise n'abakulembera amawanga ago tewakitaddewo. Kyannaku kinakuwaza naye fe tudimandinga nti Ministry of Foreign Affairs ne gavumenti ya Uganda balina okuteeka ku mwanja ensonga z'abannayuganda naddala bannayuganda bano abali ebweru abasibiddwa abali mu kuwankawanga. Era tuvumirira enkola ey'okuba nti tewaliwo ntendeka yonna ey'abakungu oba badiplomasi mu Uganda. Buli kifo kyonna tuwulira abalonze Adonia yashikira mu UN, Adonia ye wa NAM, ojabula nti Adonia ye wa East Africa, Adonia ye wa African Union. Bali mu okutraininga bakali diplomats kati babasinga balonda ba political parties yakudde mu kalulu awagira yero nga bamulonda ati ambassador yakoza nga ambassador abamba sirikale bajasi tebamanyi kyakola wadde diplomacy. That's why bwetwogerera olwaleero tewaliwo wadde buwabuzi ku bannayuganda nti bannange wadde mugenda waliwo obusambatuko. Tuweheyo Ronald ahabwa GNTV aha Parliament.
Wewe mnonga tuheyo Ronald kandi abatura bo mu kicweka cya Rwenzori baraburwa ahanshonga yo kwibaza waya z'amashanyarazi hamwe na oil ya transformer ekinicishaho bwanyuma y'ekitongore ekya Kirembe Rural Electricity kushanga ebikondo byona eby'amashanyarazi betine waya ezatirweho. Reka tubirebe. Orukura ekitongore cy'amashanyarazi ahabwe cyoke cya Kirembe cyete Kirembe Rural Electricity owetinsa Jane Masika birungi yarge yashaba abantu becweka cya Rwenzori kwasa kurweno bakarinda ebwaya by'amashanyarazi ebikonde bitirwa mu myanya yabo aho kwenda ngo bitakabasa kwana byibwa rugamba n'abanyamahurire Jane Masika yajya government kurabiro ministry by'amashanyarazi ebasebwa netekaho empingwe misya aharyaba barakwatwe ahamishango yo baza waya hamwe n'ebikondo hamwe na oil ya transformer akugira ngo cyo kine kwemerera akugira ngo mukono muringo gwa government nguza kurara gwabakwata. Infrastructure. Let us have a patriotic spirit to guard this infrastructure, because once it is vandalized, then it is us at the loss. Government has provided to us this infrastructure, so it is us to guard against the vandalism, to guard against all those vices that will affect the service delivery, especially on the vandalism or siphoning of oil from transformers, the vandalism of cables and transformers. These are heavy capital investment. Government has invested a lot in this, and therefore it's the duty of us, the citizens, to protect this infrastructure because we are the beneficiaries. But also I send a voice, a strong voice to those who are actually planning or who are involved in such kind of vices, that the law is so harsh. Anyone caught involved in such an act, there are heavy penalties ranging in billions, actually above 1 billion. So before one is caught and faced with such kind of penalty, please stop that voice, that vice of vandalism. And for those who think of meter bypassing meters and using the power illegally, please, was caught, the fee ranges from 200 million and above. So you can imagine that you cannot consume 200 million and above, but you are going to pay it in fines. So why not consume the power that you can actually pay for, because the tariff has been subsidized and is really manageable. It's during the COVID period, and so there was some frustration of contracts. However, the Ministry of Energy is also again going through the procurement processes and appointing new contractors who are going to come and complete these lines. So the people of Kitabu, Chienge, Kabilizi, they should be confident that government has not forgotten them. They're actually working on their program. Some areas, it's not only Kitabu and Chienge, they have other areas in Karusandera. So other contractors have already been awarded contracts to do that, and I'm sure that Kitabu, Charumba, Kabilizi will be next. So they shouldn't lose hope. The services are coming. We ishente kwentebe yo kubanza awe cyare cya base camp lower mu kibuga cya Kasese municipal kiguta Jafal yasakwa nashaba abakwebembera ekitongwe cya Kirembe Investment Limited hamwe nabandi abino mu mugugaba amashanyarazo mbyaro kwasakwa n'abacondoza abakozi babo aho kushanga bo bakutekatekwaho kwana bibaza wayaza amashanyarazi ngaho kushanga bo batendekirwe ako bakwasakwa n'abatembe bikondebi masanya abawayaza amashanyarazi ngasibakozi ba amashanyarazi kubanga nzijukira twakakwatako abantu mukaga naye bo mubuza bulungi akulumiriza omukwabo abali mu company ate bwe tuba tukutaba bibawaya za masanyalazo oba bayina ebintu bya masanyalazo obukulembeze obwa umemete bubiteeka mu maanyi biddawo ne bibuzaabuza ebintu ne bikola kino ebibula ku lwekyo ndaba nti nno obubbi bwa masanyalaze bwasigala mu bakozi ba masanyalaze kubanga omuntu wa bulijjo tayinza kulinya n'amanya nti eno waya ina omuliro eno teyina omuliro baba abantu abakoze ekyaba bisomyeko ekyokubiri kiri nti nno egavumenti kennyini ebintu ebiteekamu obugayaavu kubanga bw'okwata mubbi wa waya
olaba bamukyajinga omusango ogutayina maanyi ate ng'afiirizza abantu abangi. Ku lwekyo mbadde nsaba nti gavumenti eteekeko ebibonerezo ebikakkali nnyo ng'ebya wota, kubanga ye wota bw'okwata n'ekintu kye wota ekibonerezo kya myaka 3 olaba buli muntu akola ki akitya. naye ye umeme bwe bakwata oddaawo ne mwogera ebigambo bibiri ne musheyaringa ekintu ekikola ki nekigwira. Ate ekyokubiri tusaba nti nno umeme eteekeko special team gye tuyinza kureportingako ku poliisi ekizibu ekiba kirabise nekola ki ne respondinga mangu. Abantu mu bicweka ebya Karusandala, Kitabu, Kigenge mu district ya Kasese tibine mashanyarazi aho kushanga nguwaye nyingi zikabasa kwanizibwa obwire bwa lockdown obu akarwara ka covid kabekerise karungu. Abwa Gntv Agarikwotsya atukuna Matias kure Robert omuri Kasese. Webere mnonga atkunda Mathias hamwe na kule Robert. Bitu kandi twaragayo twaza omuricyotera abashubuzi b'amatungo omuricyotera niboreka okutashemererwa kwabo bwanyuma yabe byamagara kurugayo bakataho emihingo aha kutambuza amatungo hamwe n'ebyo byona ebirukurugwamu omu matungo ahabwe kirwire cyejwa kandi abarisa abantu bagirangu tubiine kushemererwa nakaki katubirebe. Ababaji hona nangwa n'abaturo mu district ya Cyoterwa hati barwe no kwetumbuita kandi nangwa no kwereka ubutashemererwa bwabo obwe barukutura abibyo kwerinda kandi hona nangwa nabyo kujananizwa ahabyamagara g'amatungo ningashi aba veterinary banyuma y'ikorwa yaba kandi hona bakatekaho karantine okugira ngo batakaga kutambuza ekintu cyone kikwatagarine nente ningashi n'ebinyamishwa abo kugira ngo habarukireho ikirwire kandi kiriho kiteganisa nangwa n'ikikugendana amagara gente nyamwingi ekikumanywa nk'ekyejwa ningashi karusu. Chairman mubana basigade oloyokadde wamma n'ebintu byemwogera cyakwa obwa hati abantu bereko kwetumbuita bakugira ngo babembiha sente zo kushashoreza PDM omu bintu nkebe ngo bito byayemerezebwa abwa hati government ne basa kwija kubakoma abo kugira ngo twaratunje ibarihe sente zo kugarrayo omu bya PDM. I'm your friend, I'm the brother of Bamoyana, Badi Bamoyana. I know that you're your friend. So right now we are very bad to remove bad situation. Tuyame mzee, tutere nyama kyotera simewa bakunyigira nze mutana muganda wa Badi Bamoyana nziro mwana ngomya mu state house mutashalifu mbuga. Abantu bano begayira basonyiwe na fefe nyini bu business bugudde tukya tumu urban town. Abantu bagenda kwetemula ne mzee sasira okusinzira ku kicho from beginning up to end. Thanks Lord. Ono nyambadde kyuma wano wendya sina wala wenkola ki wesobola kufuna kasente wala kati mutugaddewo bwe mutawala aliseeko mutabuliddeko sente zaffe tuzitadde mu bisolo kati ezimu za looni kati tugenda kuzijja wese tuli mu looni batugambye bugambi just kutugwako obugwamangu ago kweri kisinza okusoboka ekintu ekyo nabo obeera nga batusuddeko ebintu nga tebamala tulalika ate nga abaana tugenda bazza ku masomero mbutuufu bandiyambi ne tukola kuba abantu webanga bulwadde abantu baba balina obanyonyola obulwadde ne tumanya naye naku ebbaluwa bagiwandiika dda naye ffe kituguddeko bo batulaga nti bijjo babimanyiko niffe nga tetubimanya ate nga wano wetufunaako okulya n'abaana baffe wetubajja sente tuzikozesa tubadde twakamala okusuubula ebintu emirimu bagigadde omulundi aho naho aba bargayo no kuzaha offices zo rukurra ebyamagara omu district ne yantungamo kanangwa n'ebyente byonna aba veterinary kandi ntahe bargayo bakashaba bicyo kwataho kubateka urukiko rwaho naho kandi bakahajana hanshonga zitari zumwe na zumwe no kureba nicyo cyakugenda mu mission nangwa no kubabuza katano muhamuro akanana katano okubasagarkamu aha bwenje bargereyo batekaho karantine kandi hona batarabasize kubanza kubamanyisa tubone na songa cyafuye ate kabusa tubasiba gunda omuntu okomye tugamba tutu ufoto ne karusu twatwade kutuoni yonna kuva ku kugundi
musona magembe tatako balua yekwese n'amasimu tegaliko esimu yazijjako talabikako katukole twazirese etuzijja mu malungu tetulina kye tumanyi sente zakwewa zitewa temukirizibwa tetubola tulifunye ku makya etuzijja mu balungu wala tuzijja tanta muche tetulina kiwandiiko kyonna kitutopinga nti oba ki nebira bwetu zamalungu tuziriise eki zifiire wenja tuzireke sasa batu ofuna okulabulwa obeto nko kyonna temuleeta nti olina okuweruti nese tutezewo seza gavumenti tuzamaba tagambye balooni nti nti nedda nti ziri mu lufula musawo tetumulaba tuwulira masimu temusala tetumanyi kigenda mu maaso sente za looni zetukozesa zirimu amabanja sente ziddayo naye sawa zino tetukyakola tebatugambye nti oba wiiki 2 oba wiiki tetumanyi fenna tetumanyi kiddako sawa zino tukedde ku makya mu lufula yaffe yekyotera nga batugamba nti olwaleero tewali kusala ate nga tujjukira bulungi wiiki 2 emabega era tubadde mu kalantini nga tewali kusala essaawa zino fenga gwe mulimo gwaffe naffe mwe tujja akasente okitegedde tulina okuza abaana mu masomero tuyina ziloonisi okitegedde essaawa zino bwogamba ti tetuddamu kusala nga totuwadde wadde akawandiiko akalayini 2 nga tewatutegeezeza just ovudde embulirigo notuga temugenda kusala mutuufu naffe omulimo gwaffe bagubalemu amagezi tulabike nga tukola kuba naffe tuli bannayuganda ng'abalala ensonga batugamba mu busimaya waliwo kalusu simaya kalusu ffe kubanga tetumanyi na nsonga kubanga essaawa zino kubanga ffe tetugana kalusu kubaawo naye ensonga ya kalusu tetulina kiwandiiko kyonna kiva mu ba DVO kituvaawa era tusaba omukulu DVO ekitulese wano ku disitulikiti okujja okumanya ensonga wati exactly ekitusibiza era naddi okitegede omusawo atukulira atutwala mu lufula talina kye yatugambye jasi yekwese bwekwese omu rukiiko honna habaho kureebanoza mu kanwa kannangwa n'obutiikirizana obwe barikujumirrana ngu abakukimitaka kumu omu beebembezi aba ahabw'okugira ngu bakanga kubagambira bukiri kare kandi bahunamira eki bahika nibakiteekaho ekiriho nikiteganisa abantu bingi n'emishuburo yaabo etakigenda omu maisho batakitungana kasente n'okufunamu ak'okuliisa eka yaabo yabaali waffe stopinga eyiruddawa tewali nga abatali bantu tetulibadde tulina kusooka kumanyisibwa naye tuze tuguluba n'emaali yaffe kuba essaawa zino omuntu ajja kuva eri akube bukubi ssimu agambye temukola leero nga tetumumanyi ente weziri gavumenti enateekateeka gyekituteekerawo tibannaye temukola naye tukole bwekibwebwetu balabula esukokera mubakubira tupemukubidde sawa ya lero kijja balina kumala kukubira kulwaki obakubira bakuba ekiwandiiko nti batusira tomanyi bbanga lyebakusibye kakati bwe bamala okutugamba ekyo ne batugamba nti kino kitegeeza nti okutambuza ente embuzi n'endiga n'ebyo ebiva mu bisolo ebyo kuwereddwa okutuusa nga waliwo ekijja okutambuza kitegeeza tetusobola kutambuza nyama, tetusobola kutambuza maliba, tetusobola kutambuza busa, tetusobola kutambuza mata n'ebirala ebifaananako okuva nga 19 wabaddewo okwetegereza era nakati mbadde mufuluma mbadde sirina kyenkola mu ofiisi tembadde nyumya anthrax mukimanyi bulungi nnyo nti bwe obulwadde obuva mu nnyama ne bukwata omuki naye buno obulwadde obwakalusu tebukwata ki muntu naye eggwanga liri mu transition okutandika okutunda ennyama mu butale bwebweru mwenga abakinjanja omuntu ali mu mulimu gwalina okugwaga n'okuguwa ekitiibwa naye bwe mwagenda mu mulimu ogwo ne mufuna babuloka
ne batandika okukola omulimu gwammwe nga temumanyi okugeza njala kubuuza kumwena wona ni supply wa Serona bino ebigambo byempulidde tinaffe kyotera mweri mu disitulikiti ya 25 bituufu oba si bituufu ati chairman bituufu ebbaluwa yava ku ministry ng'eragira nti disitulikiti ya 25 zonna bazisibe tiwali kukkiriza kuddamu kukola ki naye nga ngamba nti okutambuza byonna yabyogedde nzere byokusala nabingambo kati nangamba genda obuuze DVO nenkubira Dr. Rutaya ndiza asima kajes ahabwa GNTV Agarikwotsya webare mnonga Desire Kagezi bitu twagenda mu Busoga abashubuzi b'ebikwijo mu Busoga obwa hatini betombetera government ahabwo butafayo okubatungira katareke bikwijo omwihangeri kandi nibagirangu kibarekire omubworo nibagirangu kuhinga ebikwijo tubakiganyirwe mu mnonga kandi kibaretire baguma omubworo runuka katubirebe abashubuzi b'ebikinjo okuruga omu kyange kya Busoga obwa hatahona barahombe irongera kwerarikirira kanangwa no kukimitaka kumu omuri abo babagize ngo batanke kuhinga ningashi bejumbere omu meshuburo y'ebikwinjo bwa nyuma yo kugira ngo ebikwinjo bwa hatiya mbereho nibibagarira inyuma kandi hona nibibaretera ubworo butari bumwe na bumwe ekiriho nkibarigiriraho nangwa n'amaka gabo kushangamba burwa mu cyo kurya n'ubundi abana babo bakabura kushoma ngo bari amashuburo y'ebikwinjo ahabo kuba kasente nikachaka kurgamu kandi nangwa nakatare kabyo tekaroho ubuzima omukuganiraho n'abashubuzi b'ebikwinjo ababejumbiro mushomo gubegutirweho okubasa kosa omutwe kandi hono katunga sente zo kwano yitaga nangwa no kola business ezakubasa kubahereza kasente hona bargireyo no kwereka butashemero bakugira ngo abo bona baze ngo bahinge ebikwinjo ngo bwa hati yambenda kubergamo ahabwo kuba tibyine kasente ebikado nebimazewo nebyokwaya mu Busoga ebikado nebirese endala mu Busoga twali tulina emwami daife sawe no nemiti bakukulawo miti bamalawo webasimbye ebikado eitakani nalyo ize ni mamere nakwaya aye bananga balima ebikado emere yange bayiba bwibe nokwaya bane mesho okwaya bakuba toyo mugayiga tayenda kulima bikado ebikado ebintu ekikola byatulemesa ebikado by'amasoko ebintu ebyo ntagano nga omuntu yalimye kuduma nalima kwembuli nalima kudogo kwekendala iwe jipangisa muntu era yakuga emitwalo nkaaga myaka mukaaga ojja okweyagana nga dayite ey'abantu eri kufa weyabayinti dayategeerwa okwire otola sente eningi okutaamu obwidandabi okutala emitwalo enkaaga aye nga byona biriva okubutamanya nti olikuwa omuntu wapangisa limu bikado ngamala okulima ebikado myaka mukaaga okuga emiliyoni abinji nibagira ngo hone mbero bwa hatiye batabukire kandi nangwa n'ebikwinje bakuba nibesiga ngo nibiye kuyamu akasente nibija biyamu akasente kake ekiriko bareteraho naba basigara mu mabanja gatari gamwe na gamwe nangwa n'ekikulemesa neka zabo okutunguka ndi ku nsonga ey'ebikado tibigasa muntu abandi bali bigasa ebikado tubirime omwavu ng'oli mwavu soka ebikado baasa yampigana wakolima ebikado okolera mutemi okolera wambo kaje kupangisaku wakomenkeza nga niwe dowani sigaiza upangisa itaka ebikado byo birimisa ng'olisigaza kwa mtolo ngabi ekazi nga ikumi hona we omukuganira muna Dr. Frank Bwiso kandi honogu nagira ngo ekirekire munonga abantu babusoga omboro nabo kugira ngo bazara munonga kandi nangwa no kushanga ngo amataka gabo batagine bwine nkago muntu buntu ngo kandi ekyo nikibaretera okuguma enyuma nangwa no kuguma omboro abayindi na ba controlling manufacturing process eba ya sente batwala ni capital bagitwala kulia. If you have sugar cane factories that they require yongera mu Busoga, it means that you they will continue to export this country. Omusoga bakusigalanga kubona busente obutono bwafuna olw'esiringi ng'atunda kilogramu eya ebikado siringi 200.
bitu nubiyabe bityo abashubuza bamwe nibarra bitu babandu bashemerirwe kandi nibagira ngo abo bona barkurra ngo tubakosa kurungi emishuburo y'ebkwinjo ngo ahabwo kuba bo bargiye batungamo akasenta karkwemalirira kandi hona bagigahara naye bargayo no kubashaba bakubagira ngo babase kosa kurungi omutwe gwabo nangwa n'emishuburo y'ebkwinjo batyo bebiso kandi tawasalisi ava ebusalamu eruka omulimi w'ebikaato atali ebirima ayali obulungi ng'ababirimenda ekikaado omuntu wakyeta kikolera aba mufu ino ekikaado mukisa okusinziira ku bantu bekitwereyo balundirawo bwaife amayumba galimu ng'abantu basula mu buyumba buti buduludu tusaawo n'obwo biteruuka buli muntu asula mu nnumba nga we basula oba nene ebyagala mutale ezinisiringi oba ntono ebyagala mutale ezinisiringi okusinziira ku busobozi n'omuntu itaka lyalina lyo omuntu yenye n'ayisa eyiika isa mukubiriza bukubirize kuba eyiika ekitono ino nga bifiire nga bisaze ekitono ino eyiika eva mu bukaire butaano aye ng'olimye eyiika eva mu bukaire musanvu ng'ogirabirire kale omuntu asobola akoba nti ebikaado kisirani ebikaado mu kiseera ebisoga Simon Muyangartaya kandi honogo owabatebekanisa omushomogo yargayo n'okushaba abantu bonna omukyanga kya Busoga okubasa kwatira hamwe kandi honna bakejumbera omishuburo erikureta akasente k'amango ekirabayambeho nangwa n'ekyanga kyabo okutunguka kandi nangwa n'okweyihombora hano ku nsonga ya kusomesa abantu twewe omulimu fenga n'amawulire nze ne bannange okulaba nga twongera amaloboozi g'abasuubuzi waggulu kubanga tubalina nnyo amaloboozi ag'ebyobufuzi buli wamu boogera byabufuzi buli rediyo buli tv nabyo birungi netwetaaga okwogerako ne ku byokukola ne ku by'emirimu ebiyamba abantu okufuna ensimbi okusobola okweyimirizaawo so tubadde wano ensomesa yaffe y'okusomesa abantu ebyenfuna eri bweti tubayita bo bennyini ne boogera ku bizibu byabwe ne tubasisinkanya n'abo abateeka okukola ku bizibu byabwe ne babawa answers ziteeka obbayamba okusobola okuzimba ebyobusuubuzi byabwe era nga bwebawulire boogera abeiganga abatalina amasannyalaze ekibuga kikyafu temuli trade order buli omu atundira wayagala mu katale akatale kalimu ebinnya tukuba bwetonya tokagendamu ebyo babyogedde kati waliwo n'abalala balina ekizibu ekifaanana bwekityo nabo bwe banawulira nga bano boogedde bajja kusituka era pulaani yaffe yakutambula Uganda yonna nga tuwa ababusuubuzi omukisa okweyogerera si kubasomesa bya mu kibiina bya per capita GDP no okwogera ku bibaluma ebyo byennyini lwaki babaseera obupangisa lwaki babayolera kasasiro lwaki babasaba empoozi esukkiridde era tukitegere ne bannayuganda abasinga obungi tutegere lwaki gavumenti entesoloza musolo gumala bannayuganda abasinga tebawa musolo tebagenda kuwandisa bizinesi zaabwe tebagala na gavumenti kumanya nti balina we bali we bakolera kyokka tebagala kusasula musolo tebagala gavumenti kubamanya naye ate beetaaga saaviisi za gavumenti ebyo byebitutambuza za asimwe kagesi ahawa Gntv Agarikwotsya twagaruka omuri ntungamo omusigazi w'emyaka 23 y'obukuru enzarwa ya Rwanda arigire omu magara g'enseegi ekitararine obwabire naruga omuri Kampala arikugaruka omuri Kisoro. James Tuyizere aferire omu baasi ya Horizon kandi afiire yahika ntungamo omubiri gwe nigwo kutwarwa omu Kabafu omuri Kabare Regional Referral katubire habire hakagwe kandi hona abanyayuganda batyo bagwerwa akagwe emikono bagiye korra mutwe nangwa n'ebiganja biteka amatama banyuma y'omusigazi w'emyaka 23 y'obukuru James Tuyizere okuruga mu ihanga lya Rwanda okuruga yatyo akafero mbase obwabe ari argendo arikuruga Kampala arikuza mu district ya Kisoro ogwe myaka 23 atembere base arikumanka ya Horizon arikuruga mu Rembo rukuru Kampala arikuja mu district ya Kisoro bitu kashikire ntungamo atiyo yargo magara gensi bwanyuma yo kurugayo kandi hona akatunga hofutana kakwamani ekimuretire yargo mu mbera kandi atiyo yafa hona bene areba nageye Hamis Magomu kandi hona abirashitamire nawe omuntu bene yemwe nagira ngo James Ayizere natanaka kandi kagambireho ababas nuko kurugayo bakamwiho omuntu be yabashitamire bakamuteka yenyuma okugira ngo ubundecyo kikabasa kumuyambaho arekanangwa no kutana kira abandu bantu ababe bari mu motoka
Bitano bagira ngo ko bashikira muri intungamo nuko kurgayo bakahurira abantu bacura abe bari mu basi bakugira ngo James yargo magara gensi kandi nabo aba basi tubabasize kushisha kire kona nuko kwata motoka bati bakajivuga mpora reportinga aharkabare police station kandi nuko mutumbi kugwihamo bakagutwara aha regional referral yakabale okugira ngo bundi bakabasa kugucebera nangwa bagushujuma n'icyo murigiriro hogu okufakitararire Pada tujja basi omusajja yabadde atudde kumpi nange natandise n'asesema kati bano abadde bakozi ba basi ne bamusika ne bamutwala emabega kati nga omanyi ekiro ne tumutwala ne twebaka badde wawe nyine ekitulidde wano mutungamu mazaliwo kiratu wali afite mbasi sekisolo tubaga balina okugenda ku polisi tulipotinge tulabe ndowooza naye kisolo kabale naye bagamba nti waliwo yamulese mu basi naye yamulese ng'oba ali mu mbeera enyinyini eyo tetumanyi naye omuntu tetutegedde oba ani amulese namufera etiketi n'agenda babe bahiko muri ntungamo kandi honaha nahe bemerire batyo bakihamwa umubiri gwogo omukuganiraho n'omugambirizi wa polisi ahabwe cyange cya Kigezi sub-region Ermate honarigire yahamye ikintu ecyari kugira ngo nukwe kandi n'amazuma James arigire magara gensi kandi abari mu bus ya Horizon nubwo yari aberegereyo etiyeka twara mushango aharkabare police station Ermate najangu ecyo kintu n'ekintu kibimunonga kandi hona kikwerekereza narigireyo akahamya ko kucondoza kwatandikiroho nk'ebyanshemereza okugira ngo bakabasa kumanya ekirigireho amagaraga James tuyizere okurwa mu magara g'ensegi ekitararire. This morning at Kabale police station, we received the sudden death report of one of the passengers who was on board on Horizon bus registration number UAM 2180H. It's alleged that this passenger was brought on board at Kampala and he was traveling to Kisoro. But along the route, he started vomiting severely, and instead the bus officials reallocated him to the back seat of the bus. Unfortunately, when they reached Ntungamu area, he passed on. So these people decided to stop at Kabale police station at around 10 in the morning and registered this incident. When we checked on him, his national ID was the names of James Tuyizere, 23 years, and Rwandese by nationality. We have initiated inquiries. Ogwa bari mu basi ya Horizon registration number UAM 218H kandi hono bwa hatiya etugiye kurugira umwanya ogwo tubabasize ganira no munyamakuru witu ahubwo kuba nabo bebomira amatama Neri kuruga Kampala ariko so za asimwe ahabwa Gntv Agarikwotsya bitkando ko yona twargayo tuza kubatwara omunsi eyebyemzano omukikopo echa Afcon obwo empaka z'ompira gamahanga ga Afrika ziriyo zigendo misho ihanga lya Senegal eryatwire ekikopo season ehwire rurugiremu eji etirwe ihanga lya Ivory Coast ebire etayayise empakezi katubirebe. Omyemzano ihanga lya Senegal rurugiro mu mpaka za Afrika eziriyo zigendo misho mu ihanga lya Cote d'Ivoire bwanyuma ya Cote d'Ivoire kutera Senegal ahatimu 16 ezahamheru ekabasa kwa neza quarter finals. Senegal erimo abazani nka Sadio Mane abari kuchangira kapira omunsi za Bulaya. Gntv Agarikwotsya Tukunda Matthias. Twaba nitwirira okuhendera amakuru gitu Agarikwotsya agarizoba katugaruke mbukuru ebyija bwebembiri. Agarikwotsya rizoba abatula ba Rwenzori baraburwa ko kuza kwatwa bagumza muno muzego kwiba waya z'amashanyarazi hamwe na oil ya transformer.
and so there was some frustration of contracts. However, the Ministry of Energy is also again going through the procurement processes and appointing new contractors who are going to come and complete these lines. Polisi ya Uganda yaragaye yasima abanya-Uganda abwokoreka obuchulezi hamwe no kuma obusinge obw'enkiiko 3 z'amaani zibe zitayisiibwe mu ihanga lya Uganda. The evaluation and coordination efforts were very effective, and the joint leadership has come out to thank the full team, which has always included the UPDF, SFC, police, prisons, the joint intelligence components. Ago nibwo twabatwinire izuba rya nyakazoba webere mnonga iwe owaguma hari Gntv kandi programs nyingi ziriyo nizisha bwanyuma y'amakuraga nka evening special na Bishop Silas Tayibwa n'izindi nyingi nawe cyo otargaho murarije. Up next on GN